Tini no phunuk nai jeta voter ID card bai Aadhaar card bo mahike link khwlainai hingke tabo government ni kaisa rule khlai rika jeta voter ID card bai Aadhaar card no deskapano link ma khwlainai norok BL Hwnwi bisingni norok link khlai mano hingke norok online tibo link khlai mano hingke online tibo bahike link khlainai tini video no tabo phunuk thangai tongo norok nai tumi plus pai thak jora hingke phai tini video no chenglai sinai ang mobile screen no phaika hingke play store thangai nang tam khainai voter ID card bai jeta Aadhaar card link khainani bagai nang o website o phainai hingke obongka voter helpline nei application hingke o application open khlai paidi hingke ang amon tabo open khlai paika open khlai paika hingke ka obo hai interface phaina interface phaika hingke tam khainai di o jaga voter registration click khaidi voter registration click khaika hingke jo ton tolawna di o jaga electoral authentication form nei tongo form 6b abono click khaidi click khaika hingka o jaga sawo my name is Victor Mitra nino koron nukhana abon yagolo hingka o jaga let start click khaidi let start click khaika hingka o jaga mobile number kaisa fill khairi di hingke ang tabo ani mobile number no o jaga fill khlai renai hingke ang tabo mobile number fill karika hingka abon yagolo hingka send OTP o click khaidi send OTP click khaika hingka OTP kaisa phainai khane जों verified khainai verified thaika hingka kaino o jaga no swngnai kaisa do you already have voter ID number nini voter ID card to tong hini no o jaga borok question swngnai hingkai tonga hingka o jaga yes I have voter ID number sidi gori hingke no I don't have voter ID number hingke nini to tongo hingke tonga hingke tam khainai ani to tongo hingke next khainai next khaika hingka o jaga please enter your voter ID number o jaga hingka voter ID number fill ma khainai o jaga hingke state fill ma khainai hingke ang tabo o jaga state fill kari kha hingke tei o jaga voter ID card ang tabo fill kharinai hingke ang voter ID card dok jotono fill khlai paikha hingka abon yagolo hingka o jaga fetch detail click khaidi oh we have found this record for your enter voter ID please click on the proceed button hingka tam khana jaga proceed button o click khaidi click khaika hingka kan naidi a jaga ani voter ID card ni jeta bumung tei ani jeta address tei bufani bumung tei o jaga polling station no gotono phaika hingka abon yagolo tam khana जों next khainai next khaika hingka o jaga sawo je letter of information of Aadhaar number for the purpose of dual rule authentication o jaga I am Sivakor Dev Burma hingka o jaga enroll in electoral rule of Ramchandra Ghat having epic number ani jeta voter ID card ni number hingka abon yagolo hingka o jaga ni Aadhaar card number fill ma khainai hingka ang o jaga ani Aadhaar card number tabo fill khlai renai Aadhaar card number fill karika hingka abon yagolo tamsa o jaga I am not able to furnish my Aadhaar number because I don't have Aadhaar number Aadhaar number krinkai nang o box click khaidi hingka ani Aadhaar number tongmani bage ang o jaga box click hika hingka abon yagolo hingka tam khainai o jaga sawo jeta tini hingka kai 9 তারিখ আগস্ট 2022 hingkai o jaga mobile number kaisa sidi jeta application je application khlai tongo ba je borok fill up khai tongo mane ang tabo fill up khai tongo hingka ang oro ani mobile number fill khairinai mobile number fill khai o jaga kaisa nini email ma seinai hingka ang ani email no jaga fill khlairinai hingka abon yagolo hingka tam khainai palace of application bo jaga ni hoite khlai tong hingka ang a jaga o tabo khlai tongo ani para rotila khwai hingka ang ani para ni bumung sirinai rotila khwai sirika siman yagolo hingka tam khainai o jaga o dan khlainai dan khlaika hingka o jaga sawo 6b preview hingka mane ningka check khaimano nini jeta thiga tong krei nangoba hingka check ma khainai nini Aadhaar number rok nini place number rok joto bumung rok thiga tong nangoba hike tesa check khainai mano do hingka kai check khaijoding yakhai nangabo cross khai tesa fill up khai mano hingka abon yagolo tam khainai confirm khaidi confirm khai hingka o jaga norok nukhana thank you your application has been submitted successfully on date 9 August 2022 tei reference number tongo hingka ang amon tam khainai ang obono screenshot buin manarnai hingka screenshot buinar kha shot buinar mano nangobono khatao note khai pano toni mano hingka ang obono copy khaina kha copy khaina man yagolo hingka tam khainai hingka tam khainai o jaga explore click khaidi explore click haiman yagolo hingka o jaga status of application no click khaidi click khaika hingka ning jeta track status number mai ra o jaga o page khlai o jaga track status click khaika hingka kaino ni amo approve dang khang yan nang nai manai tabo hingka tam o jaga no record ni phunuk nai nai di o jaga o
record not found with given nei sawo jaga ta mane tamo tabo khaima ba mane borok submit khlaipano abo review thangkata amai ke nung check khlainai manota nung application nung khlaipai mani aglo bagai voter id card ba aadhaar card link khaina bagai amai process no phunuka genok saima kana baba hai ke voter id card ba aadhaar card no link khlaine online tei